line up nshaka kubona ejo ihagaze hariya ikina. Ejo sinshaka kubona bya bintu bya Enzo Maresca byo gutangira kuvumbura utuntu dushasha. No, twaje gusanga ubuvumbuzi bwe nta kintu na kimwe kizima buza butanga. Enzo Maresca zana abakinyi uko tubazi, ubazane mu myanya yabo. Ejo it's a must win game. Nta bintu byinshi, it's a do or die. Guys, nanjye ndumwe muri aba bafana badakeneye Garnacho. Serious, ntabwo nshaka Garnacho. Ngewe narababwiye ngo abawinga nkeneye kuko Chelsea ishobora kutuzanira kuri iriya nimero 11. Number 1 bamwita Mohamed Kudus. Zo ni ibitekerezo byanjye, sibyo? Kandi ntimukabimpore. Metos TV, home of sports. Alright, bakunzi ba Metos TV, bakunzi ba home of sport. Reka twizere kuko mwebwe mwese mumeze fresh, reka twizere kuko mumeze neza aho muherereye hatandukanye uko isanzwe muri studio za Metos TV. Mukaba muri kumwe nanjye Metos, ikaba ari preview ya Chelsea ndetse n'ikipe yitwa Esperance yo muri Tunisia. Umukino wacu ugira gatatu wa Club World Cup. Aha naho tumaze gutsindira umukino umwe ndetse tugatsindwa undi mukino. Bivuga ngo this game it's a must win game. Uyu ni umukino wo kuvuga ngo tugombe tuwutsinde, kubera kuko nituramuka tuwutsinzwe iyi kipe ikadutsinda bizanga bizakunda tuzaba dutashe, kubera kuko iyi ngiyi zabigiye ari ya kabiri nyuma y'iyo bita Flamingo yamaze already kugira gute qualifying. So icyo dutegerezwa gukora gusa muri uyu mukino ni ikintu kimwe gusa, nta kindi kintu, nta kunganya nta no gutsindwa. Ahangaha tutegerezwa kugira gute, dutegerezwa gutsinda uyu mukino byanga byakunda. Mbere yuko twinjira muri preview, ntago nshaka kuvuga byinshi cyane muri preview, ahubwo ndashaka kwivugira updates n'amakuru gusa asanzwe. Ariko nyuma ndaza kuzana lineup, ndashaka guheza Enzo Maresca lineup dushaka kubona mu kibuga ku munsi w'ejo. Lineup dushaka kubona ihagazemo hariya n'uburyo agomba kubahagarika. Ntago dushaka kongera kubona ibintu byo kugerageza kuvumbura ibintu bishasha. Ntabwo dushaka ibintu byo kuzayigira hehe yo kuzayigira muri match ziri serious. No, iminsi agize hariya yategetswe kuba yaramaze kwiga already, yarize iminsi agiranye n'abakinyi arabazi already. Afite abakinyi bahagije bo kumenya gucuzingamo 11 bagomba guhagarara hariya bakaduha intsinzi. Ikindi kandi afite abakinyi bahagije kuri buri position iyo ariyo yose. Afite abakinyi bahagije bo kuhagarara, atiriwe agerageza ibintu bishasha yicaza abakinyi bagomba gukina mu myanya yabo akazana abandi akabashira mu myanya itari yabo. Izo ngibyo turaza kubigeraho, ariko reka duhite dutangira muri updates cyangwa se amakuru ari mu ikipe ya Chelsea. Ariko guys, ntaraje aho hantu, reka mbanze mbasobanurira kantu. Turabafana, ariko ari ukuntu turi mu gusanga hari bwo bwa mbere dutangiye gufana, cyangwa se ari bwo transfer ibaye bwa mbere sense dutangiye gufana ekipe. Transfer iyo nza hano kwicara hano nkababwira amakuru, ntago mba ndi gukonfirima ngo uyu umukinyi mvuze wese ntago baba bamuguse. No. Hari abantu babazi ngo umukinyi wese mentioninze hano ngo kera Chelsea yamuguze, bwaca babona wa mukinyi ntaje bagahita baza bakavuga ngo waratubeshe. No, aya ni amakuru imba ndi kubabwira ibiri kuvugwa mu ikipe ya Chelsea. Imba ndi kubabwira abakinyi bari linked n'ikipe ya Chelsea, imba ndi kubabwira abakinyi bari gushakishwa n'ikipe ya Chelsea, ndetse n'abakinyi Chelsea iri gushaka kugira gute gusohora. Iyo bimaze kuba confirmed ndaza nkababwira ngo it's confirmed, here we go. Uyu mukinyi twageze gute, twamuguze. Narabibabwiye kuri The Lap, twamuguze. Narabibabwiye kuri Osugo, narabibabwiye kuri ndewundi, kuri Sarri. Uyu Sarri twazanye tumukuye mu ikipe ya Strasbourg. So iyo ntarababwira kuko byabaye confirmed, byarangiye, umukinyi yasinyiye Chelsea, that means ko biba bikiri bivugwa. Ayo niyo makuru aba hari n'igihe ndangiza kubabwira amakuru ku mukinyi right now, nyuma y'iminota 30 ikiganiro kigiyeho
hagahita hasohoka andi makuru kuri wa mukinyi. Uko niko transfer ibimeze kubera si mwenyine muri kumushaka. Ikindi kandi nta nubwo uwanyu nta nubwo ari ekipe imwe ibiri kumushaka, baba bari gushakwa n'amakipe menshi agiye atandukana. Niyo mpamvu iyo muza nkaza hano nkababwira kuri uno mukinyi, bwace mukumva ekipe ya Bayern nayo iri kumushaka, bwace mukumva ekipe ya Barcelona nayo iri kumushaka. Iyi ni transfer market, iyi ni ku isoko. Aha turi ku isoko turi kugurisha, abandi turi guhaha, niko biba bimeze. So turananiranwa abandi bakamutwara, cyangwa se bananiranwa twebwe tukaba turamutwaye. Ntago umukinyi wese nje kuvuga hano biba bimanishije cyangwa se biba bisobanuye kuko uwo mukinyi already yabaye umukinyi wa Chelsea. Ntago ariko bijya bigenda. Ndi mukubibona muri commentaire abantu benshi bakavuga ngo ibi bintu wavuze watubwiye ibi nibi, none se ko yagiye kwa banaka, none se ko yagiye hanga, none se ko ataje. So imba ndi kubabwira what's going on, imba ndi kubaha update y'ibiri kuvugwa mu ekipe ya Chelsea FC, kandi ni ibintu biba bifite ishingiro, ni ibintu biba bifatika, abari amakuru y'ukuri, kubera kuko nyakura ku binyamakuru z'ukuri biri attached n'ikipe ya Chelsea. So ibyo baba bavuze ni biba byavugiwe hehe mu ekipe ya Chelsea FC. So amakuru ngaya rero tukaba twagiye. Arsenal has been speaking to Chelsea about the potential move for Noni Madueke. So ikipe ya Arsenal ngo yatangiye kuganiriza ikipe ya Chelsea igerageza gusayininga uwo bazabita Noni Madueke. Ikipe ya Arsenal murabizi kuko irafite Bukayo Saka, ifite uwo bita Martinelli, ifite Trossard sometimes nawe ukinana na Martinelli kuri ruhande, ariko kandi bakaba bashaka umuntu wo kuza gukinana na Bukayo Saka. Kandi mbibutse kuko uwo bari bahafite right now yitwa Raheem Sterling, ni umukinyi wa Chelsea nawe waruri on loan. Uyu nguyu rero Raheem Sterling Arsenal ikaba yaramusendinze back hehe iwacu. Uyu nguyu Raheem Sterling nubwo mutari kumubona muri Club World Cup, ntago yabaye selected muri squad yaje gukina muri Amerika, ariko ni umukinyi wa Chelsea ari hariya ategereje kuko ikipe izagaruka akajoininga ekipe, cyangwa se bakamugurisha cyangwa bakamutanga on loan, kubera kuko Raheem Sterling yamaze kuhava already. Raheem Sterling yamaze kugaruka, barashaka umukinyi wo kuza asimburana na Bukayo Saka hariya. Ndabizi kuko hari n'abandi bapeti babo bafite bashobora kuwashira cyangwa se bakabahengeka, ariko barashaka nimero 7, typical number 7. So Arsenal rero ikaba yatangiye kuganira n'ikipe ya Chelsea kushakisha uwo bazabita Noni Madudu cyangwa se Madueke. Hano baravuga ngo Chelsea wants 50 million, which is not a price Arsenal wants to go to right now. Ati Chelsea iyo kirasaba miliyoni 50 y'amapaundi, atari ku bini ibiciro Arsenal idashaka kumva, idashaka kureba, idashaka no gutegera ubunyine. There is a possibility a deal may be revived later in the summer. Ariho the possibility, birashoboka kuko iyi deal bashobora kuyigarura muri iyi summer. Chelsea na Arsenal bakaganira bakareba kuko bashobora kumvikana kubita Noni Madueke. Noni Madueke akisanga hehe? Akisanga akinira ikipe ya Arsenal cyangwa se akisanga akina aho bazabita Emirates Stadium. Ariko aya ni amakuru, it's not confirmed yet. Ibi ni ibiganiro biba bitangiye hagati ya Arsenal na Chelsea bagerageza kureba kuko Noni Madueke bashobora kumubona akaja hari agafatikanya n'uwo bita Bukayo Saka. Ariko ni process until it's done, kugeza birangiye ubwo nibwo Raheem Sterling azaba baye umukinyi w'ikipe ya Arsenal. So siyayo gusa, hano dufite uwo bazabita Christophe Nkunku. Manchester United has begun initial talks for French international Christophe Nkunku. Ahanga baravuze ngo Manchester United yatangiye ibiganiro na Chelsea, nayo irashaka uwo bazabita Christophe Nkunku. Iyo ni Manchester United. Reka bino byo mbibasomere rimwe nitumara tubone guhita tubiganiraho gatoya. Chelsea and Manchester United discussed Nkunku and Garnacho last December. All parties informed, but no club to club talks now yet. Angaha Chelsea
na Manchester United abangaba bigeze kuganira muri December, mbibuke January window igiye gutangira. Manchester United yagaragaza kuko ishaka Christopher Nkunku, ndetse na Chelsea iri gushakisha uwo bazabita Garnacho kugira ngo aze aduhagararire hariya kuri uriya mwanya cyangwa se kuri iriya nimero ya 11. Ibyo biganiro rero biragenda bibaho, baragenda baraganira aho ni muri December. Kipe zose zari zizi kuko ibyo biganiro bihari, ariko ntibyagira gute, ntibzakunda. So uyu munsi rero Manchester United ikaba yongeye gushakisha uwo bazabita Christopher Nkunku. Hari amakuru yacicikanye kuko na Chelsea iri gushaka Garnacho, kandi cyangwa se hashaka kuba switch, bashaka guswitchinga Garnacho ndetse na Christopher Nkunku, umwe akisanga Stamford Bridge, undi akisanga Old Trafford. Ayo ni amakuru ari kuvuga, ariko umva uko babitubwiye hano. So bavuze ngo as of now, ati kugeza muri aya masaha cyangwa se ubu nyine, Manchester United and Chelsea are not negotiating for Nkunku or Garnacho. Ati uko bihagaze right now cyangwa se ubu nyine, Manchester United na Chelsea ntago bari kunegotiatinga iyi switch, ntago bari kuganira hejuru y'iyi switch cyangwa se ku exchanginga aba bakinyi. Bya bindi byo kuvuga ngo turabaha Garnacho namwe muduhe Christopher Nkunku, niba mara barebe uko bahagaze mu buryo bw'ibiciro, uhenze ku rutundi bagenzi babo bongereho amafaranga. Ibyo nibyo byiriweho, nizo nkuru ziriwe zicicikana zivuga kuko hagiye kuba switch hagati ya Chelsea na Manchester United, baswitchinga Christopher Nkunku ndetse na Alexandre Garnacho, ariko babihakanye. Uyu munyamakuru yavuze ngo kugeza right now, uyu bamwita Fabrizio Romano, yavuze ngo kugeza right now nta negotiation nimwe ihari hagati ya Chelsea banegotiatinga guswitchinga Nkunku ndetse n'uwo bita Garnacho. The two clubs are aware of the situation. Ati club zose zirabizi zizi situation uko imeze, zirabizi kuko Chelsea gushaka Nkunku, Chelsea iri gushaka kugurisha Nkunku ndetse na Manchester United ishaka kugurisha Garnacho. Barabizi, izi ekipe zose zirabizi. But no club to club talks has happened. Atariko nta biganiro na bimwe byigeze bibaho hagati ya ekipe zombi. Nta kiganiro kigeze kibaho hagati ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester United. And no personal terms has been agreed yet. Ati kandi nta na contract cyangwa se term y'umukinyi na ekipe yigeze yemezwa, ntabyo byigeze bibaho. Mu yandi magambo, ibi ngibi biracari rumors, bashobora guswitchinga abakinyi cyangwa se ntibaba switching. Ugasanga Manchester guze Christopher Nkunku, birangiriyeho ntituzanye Garnacho, cyangwa se ugasanga Chelsea izanye Garnacho, Manchester United ntitwaye Christopher Nkunku. Kimwe nuko bishoboka kuko bashobora guswitchinga, barangiza bakareba ibiciro uko bihagaze. Uri hejuru mu biciro, kipe ye ikabasha kongeraho amafaranga kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe kumugura. Ariko abafana ba Chelsea already ku mbuga nkoranyambaga kuri X cyangwa se Twitter batangiye kwamagana uwo bita Garnacho. Batangiye kuvuga kuko badashaka Garnacho, batangiye kuvuga kuko ntidukeneye ubunebwe bwa Garnacho, batangiye kumwanga. Guys, nanjye ndumwe muri aba bafana badakeneye Garnacho. Serious, ntabwo nshaka Garnacho. Yewe narababwiye ngo abawinga nkeneye kuko Chelsea ishobora kutuzanira kuri iriya nimero 11. Number 1 bamwita Mohamed Kudus. Zo ni ibitekerezo byanjye, sibyo? Kandi ntimukabimpore. Ntimukabimpore, namwe mufite ibyanyu kandi sinza mbibahora. Ngiye nemera igitekerezo cy'umuntu nkacyubaha nkagiha agaciro. So ngewe number 1 Chelsea gende tuzanire Mohamed Kudus. Uwo numwe. Iramutse itazanye Mohamed Kudus, igende tuzanire uwo bita Melek Fofana ukinira Lyon. Aracyari umupeti mutoya of course, ariko ni umuhanga. Chelsea gende imutuzanire. Niramuka ibuze abo bombi hagati ya Kudus
hagati ya Garnacho ndetse n'uyu nguyu Jimmy Gaten bagende barengeze uwo barengeje bamuzane. Otherwise ngewe abo babiri nibo numva shaka kubona as our number 11s. Nibinakunda bakabatuzanira bombi bakabatereka hari bakaza basimburana, tuzaba turi ikipe imeze neza, tuzaba turi ikipe iryoshye. Ahasigaye ibyo kumbwira ngo Enzo Maresca ntazomenya kubakoresha, Enzo Maresca ntazi kuzamura impano, ibyo tuzobiganiraho ukwabyo, tuzobiganiraho. Ariko Chelsea nibanze ikora akazi kayo, ibanze izana abakinyi, izana abanyempano, ibaduterekere hariya muri uriya mwanya, niturangiza turebe ibyo Enzo Maresca azabakoresha. Dore hano abafana ba Chelsea ibyo batangiye gukora hano. No Garnacho, bavuze ngo no Garnacho hehe mu ikipe ya Chelsea. Baravuga ngo his attitude yiwe ndetse na inconsistency no kudahozaho, it's not welcome here. Ati kudahoza kwa Garnacho ndetse na attitude ziwe, ati bingibi ntago tuziyegereje hehe Stamford Bridge. Ati bingibi ntago tubikeneye na gato hehe Stamford Bridge. Garnacho titumushaka. Kari agapeti nakanebwe, kari agapeti karikunda, ikindi kandi kari agasore naka indiscipline, kari yemera rwose. Sinjya nkemera, murambabarira, sinjya nkemera. Uboni niduhebura abo babiri mvuze ari zira option zombi zisigaye, bagende barengeze uwo barengeje batuzanire, ahasigaye tuzabimenya yageze hari. Hari n'igihe ashobora kugera hari akabikora, by the way, hari n'igihe ashobora kugera hari akabikora, ntawe ubizi. So ariko nagera hari muri Chelsea bakamuzana, icyo gihe agatangira kubikora, icyo gihe nzagenda nemera gahoro gahoro, hangire namwemere nanamukunde nanamufane n'umukinyi wa Chelsea FC. Kunguko rero niko gahunda zimeze. Ayo niyo makuru. Noni Madueke kipe ya Arsenal, Christopher Nkunku Manchester United ndetse na Garnacho Chelsea, ni ugutegereza tukareba what's going to happen. Hitubizi reka duhite twinjira muri preview twumve ibyo Enzo so harakantu narinsize. Aya makuru ya Garnacho yo kuza muri Chelsea no guswitchinga Garnacho na Christopher Nkunku, aya ngaya yagize umutwe munini kubera iyi foto Enzo Fernandez ya postinze kuri Instagram yi. Enzo Fernandez uyu munsi yabyutse afata akagafoto akaduterekera kuri Instagram yi. Muramubona kuko Enzo Fernandez mu myitozo y'ikipe y'igihugu ari kumwe na Garnacho, nanone bari kumwe mu myitozo y'ikipe, murabizi kuko bombi ari abo muri Argentine. Agateretseho ibintu bita biryoha, ibintu bita bishuha, ikipe, abafana, abantu bose, imbuga nkoranyambaga zose zihita zitangira gukonfaminga kuko Garnacho ashobora kwisanga hehe Stamford Bridge. Ahangaha niho amakuru yaturutse, yo kugira ngo batangire kuvuga biriya bakonekta bagira gute. Mwabonye kuko Fabrizio Romano yahakanye, ariko ahandi hose bari bahatwitse. Bihereye hehe? Bihereye kuri iyi foto Enzo Fernandez yabyutse apostinga kuri Instagram yiwe. Aha niho amakuru yavuye, ariko reka dutegereze turebe. Nobody knows, ntago tubizi, dushobora kugira gutya tukabona Garnacho yisanze Stamford Bridge. Cyane cyane narababwiye ngo transfer window igeze, ibintu byose biba biri crazy, amakuru aba ari crazy, aba ari everywhere. N'umuntu utari kugurishwa ikipe irihanukira ikamuvugaho kugira ngo babashe kugira gute, babashe kugurisha ibinyamakuru bidandaza bigurisha. Uko niko social media ikora, n'uwo batari gushaka ikipe iriyaranja ikadumbuka. Nk'uyu Jimmy Gaten Bayern wasanga itari namukeneyeho na gato, ariko kubera ko kwizi ko Chelsea yinjiyemo nayishoremo imbaraga kugira ngo uriya mpeti ahende, birangire Chelsea itagize gute itamutwaye. Ko niko biza bigenda, ni muri transfer market, amakuru aba ari menshi cyane. Rero twinjiye muri preview yacu ya Chelsea versus Esperance de Tunisie. Umva hano Enzo Maresca bamubajije kubijanye no guhindura abakinyi yabahinduye dukina na Flamengo. Baramubaza ngo this is a changes against Flamengo and Palma playing on the right. Bamubaza
impinduka yakoze muri Flamingo no gukinisha Cole Palmer ku ruhande rw'iburyo. Umva uko Enzo Maresca yabishubije, yavuze ngo Cole and Enzo on the ball were occupying the same position they did during the season. Bavuze ngo Enzo ndetse na Cole Palmer mu gihe twabaga dufite umupira turi gukina na Flamingo, ataba bombi babaga bokipe umwanya umwe, ubwo baba bari gukina nimero 10 bombi. Ati nkuko nubundi bahoze babigenza hehe, bahoze babigenza muri saison turi gukina saison turi ubwo ni muri Premier League last season. Baravuga ngo plan uko zare zimeze nubwo zitaje gukunda cyangwa se ngo zemere, kwari kuvuga ngo mu gihe dufite ball, mu gihe dufite umupira, Cole Palmer na Enzo bagomba guhuriramo hari hagati, bakawukinira hari hagati bombi nkuko babikoraga muri saison. Hari ama games amwe bagiye babikoraho nubundi, ugasanga bombi ko barakina bahekeranye ukuntu basa nkaho ari number 10 babiri bari gukina kuri uriya mwanya. Ati mu gihe rero tudafite umupira, ahangaha icyo yabivuzeho, yavuze ngo both yes, atuko babikoraga ariko both were in the pocket, atariko bose baragiye barabafata barababika babakubita mu mufuka. But off the ball, atariko tudafite baro, mu gihe tudafite umupira atari uwacu, Cole was a bit wide. Ati Cole yakinaga ku ruhande ho gatoya. So we have to try new things to think about the future. Ati ubu nyine noneho tugomba tukagerageza ibintu bishasha, tugerageza gutegura future cyangwa se tutegerageza gutegura next season. Enzo Maresca, there is no future, my dear. Future is tomorrow. Tugomba kuganira tukaza ducishamo tukavugana n'icyongereza, sibyo? Ibi byo kwivugisha ngo hari future, ngo karategura future, there is no future. Future ni tomorrow. Uyu mukino tugiye gukina ejo, this is our future. This is our future. Nta yindi future beside iyi ngiyi. So, ku munsi w'ejo rero ntabwo dushaka kubona Enzo Maresca atangira gukora amadeka. Ntabwo dushaka Enzo Maresca atangira guhagarika abakinyi aho batagomba kuba bahagaze. Nta nubwo dushaka Enzo Maresca gukinisha abakinyi ibyo badasanzwe bakina. Nimba uri nimero 7 uri nimero 7, niba uri nimero 10 uri nimero 10. Ku munsi w'ejo ibyo nibyo dushaka kubona. Iyi future ari kuvuga ngo kara planning for the future cyangwa se kariga system for the future, there is no future until tomorrow. Ejo niyo future. Dutegezwa gutsinda uyu mukino w'ejo kugira ngo tugire gute tubone tike yo kuja gukina round of 16. So sibyo gusa, none Enzo Maresca bamubajije kubijyanye n'ubushuhe. You guys, ejo aho tuzakinira muri Pennsylvania hariho ico bazabita ubushuhe. Ni muri state ya Pennsylvania mu mujyi wa Philadelphia niho umukino uzabera ku munsi w'ejo. Uyu mukino uzaba saa 3 za ninjoro za hano nicaye muri state ya Indiana, ndetse saa 9 za ninjoro ntekereza mu batuye mu Rwanda, mu Burundi saa 8 za ninjoro, abatuye i Nairobi n'ahandi ntazi. Urumva ko nta masaha ya ninjoro cyane ku bari muri Afrika. Sinzi ko muzawureba ariko bizabasaba gutarama cyangwa mukaryama kare kugira ngo mubyuke ayo masaha murebe umupira. So hari hit ejo, hazaba hashushe ku rwego rukabije, hazaba hashushe ku rwego rukabije. Ariko umva icyo Enzo Maresca yavuze kubijyanye n'iyi hit. Yavuze ngo I always try to avoid excuse. Ati buri gihe inzangerageza kagerageza uko nshobora gukwepa ama excuse. Yari buri gihe ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo ibyo nkora ntihagaragaremo ubwitakwe cyangwa se excuse cyangwa se impamvu yerekana kuko ndi gushaka kuvuga ko arico cyatumye ntsindwa. Aravuga ngo it's the reality, it's only an excuse if it's not hard. Ati ibingibi byose excuse, ati ni reality cyangwa se nukuri. Ati yari kuba excuse iyo bije kuba hadashusha, ariko noneho ibingibi nukuri hano harashusha, and we say it's hard.
but it's just hot. Iwe yaravuze ati birenze no kugira gute, birenze no kuba ari ubushuhe gusa. Uyu bamwita Ben Jacob, niwe wari uri muri iyi interview muri press conference yarahibereye. Uyu ni umunyamakuru nawe ukorana n'ikipe ya Chelsea za hafi. You guys, iki kintu cyahite mumaze kubibona muri no mikino ya Club World Cup. Harimo ama break bijanye n'ubushuhe, harimo ama break hagati iminota ingahe cyangwa se amasegonda bari gufata iminota nk'itatu 4 bakaja kunywa amazi, bakaja kwimenaho amazi, bandi bakabahanagura bakagira gute. Hari n'ibindi bari gususpendinga umukino hasigaye iminota 30, umukino ukaba suspended cyangwa ukaba delayed kubera weather, ukuntu ubushuhe bwakabije cyangwa se ari bwinshi. Ubu nyine turi muri sama hano, ahantu hose hagize gute, ahantu hose harashushe. So umunsi w'ejo rero hazaba hashushe. Niyo mpamvu Enzo Maresca yavuze simbifata nka excuse kubera harashushe. Si ibintu turi gushaka. Ati iyo haje kuba hakonje tukavuga ko hashushe, iyo yari excuse. Atari kubo nyine everybody knows, buri muntu arabizi kuko hashushe. Ariko kandi Enzo Maresca nubwo hashushe, ntabwo iyo stade tuzaba tuyirimo twenyine, nta nubwo tuzaba dukina muri ico kibuga twenyine. Ikindi, aho abakinyi ba Chelsea bahagaze siho hazaba hashushe honyine. N'abakinyi ba Esperance de Tunis, abo ngabo nabo bazaba bari muri iyo stade, bazaba bari gufeelinga ubushuhe kimwe nubwo natwe turi gufeelinga. Aho bahagaze nabo hazaba hashushe. Please, nta ntsinzwe dushaka umunsi w'ejo. So bamubaza hejuru y'abakinyi cyangwa se fitness y'abakinyi, umva ibyo yatubwiye. Enzo Maresca yavuze ngo, hano bavugaga kuri Captain Reece James, yavuze ngo Reece James did not train because he was ill. Ati Captain Reece James ntago yakoze training uyu munsi kubera iki? Kubera kuko Captain yararwaye. But he took part, Captain yararwaye. Ariko avuga kuri Levi Colwill, yavuze ngo Levi Colwill also was ill. Colwill nawe ngo yararwaye guys. Nukuvuga ngo abahungu igihugu cyatangiye kubananira. Malaria yabagezeho, ubuganga. Captain ntago yabashije gutraininga uyu munsi, training zabaye no munsi mu gitondo. James ntago yabaye muri training. Colwill we ya traininze, ariko kandi nawe yararwaye. So ariko yakoze training y'ibice bimwe na bimwe, ntago yakoze training zose cyangwa se full training kubera kuko yararwaye. Barangije bavuga hejuru y'uwo bita Kendry Payas. Uyu ni umunya Ecuador, uriya mpeti nawe he is with us. Kendry Payas ari kumwe n'ikipe ya Chelsea hano. He asked to spend time with us and train. Ati mpeti yasabishije gufata umwanya ari kumwe n'ikipe yiwe ya Chelsea. Murabizi kuko atarari muri squad, ntabwo yarari muri squad izakina iyi Club World Cup. Ni nayo mpamvu mutari mu kumubona kuri bench cyangwa se mumubona mu kibuga akina. Ntago yabaye selected muri squad. Ikipe ya Chelsea yari yahisemo kumusiga hehe i Londres. Uyu mpeti wenyine arabyisabishiriza, asabisha kuza gukinana, guspendinga time, gufata umwanya ari kumwe na ekipe ye ya Chelsea mu myitozo, akomeze agire gute, akomeze amenyerane n'abakinyi ba Chelsea irabimwemerera. So Enzo Maresca yavuze kuko we will see what the plan is in the next few weeks. Ati tuzamenya uko gahunda zipanze mu z'umweru biri imbere bikeya. Ubwo nukumenya gahunda z'uyu mpeti, ariko ndatekereza kuko uyu nguyu umwaka utaha imikino azakina on loan mu ikipe ya Strasbourg mu Bufaransa, ikipe yahoze ikinwamo n'uwo bita Santos ndetse na Petrovic. So uyu nguyu biragaragara kuko ariyo azarangiriza sezo yiwe. So inkuru ya nyuma tugiye kuvugaho nitumara duhite duterekaho lineup. Enzo Maresca abamubazaga ko ese abayobozi ba Chelsea ari pressure bari mu kumushiraho kubera kuko bashaka ko atwara kino gikombe akazana ari amafaranga. Umva ibyo yabashubije ngo the owners just want the best for us and for the players game by game. Yavuze ati aba owners icyo baba bashaka ni byiza ku bakinyi
ndetse no kuri Enzo Maresca kandi umukino ku wundi aravuga ngo they never put pressure on me or the players to win this tournament because of the money. Avuga ati nta munsi n'umwe bigeze banshiraho pressure cyangwa se ngo bayishire ku bakinyi babasaba gutwara iki gikombe kubera amafaranga. Enzo Maresca narakubwiye ngo boba barakigutumye boba batarakigutumye we don't care. Ibyo ngibyo ntibitureba twebwe nk'abafana. Abaonazi baba baragutumye icyo gikombe cyangwa se ntibakigutumye, twebwe abafana ba Chelsea twarakigutumye even nubwo tokizana ariko ugomba gukina nk'umuntu ugishaka. Mentalite ikaba ari mentalite ishaka igikombe. Spirit mu bakinyi akaba ari winning spirit cyangwa se winning mentality. Apana gutangira kutwumvisha kuko nta kintu bagusabye, nta kintu bagutumye, so uraja hariya ushike wikorere ibyo wishakiye gukora. No, ntabwo turi Arsenal. We are not Arsenal. Turashaka igikombe. Enzo Maresca narakubwiye ngo Ikinyarwanda usigaye ucumva, Ikirundi uracumva, Ikinyamurengo uracumva, nta mvugo utumva ahangaha. Igikombe turagishaka. Ejo tugomba gutsinda iyi ekipe kugira ngo dukomeze round of 16. So Enzo Maresca ibi bintu atangiye byo kutubwira ngo they never asked, ntago bantumye, ntago bigeze bantuma igikombe. Ibi ni bya bindi yakoze last season atangira kuririmba ngo we are not title contender, mu gikipe yari imeze neza, turi guperforminga neza, bikarangira twisanze ahantu hatari heza. Ejo turashaka gutsinda, turashaka intsinzi ku munsi w'ejo. So line up rero yanjye nazanye naterekeyemo uwo bazabita Enzo Maresca. Line up nshaka kubona ejo ihagaze hariya ikina. Ejo sinshaka kubona bya bintu bya Enzo Maresca byo gutangira kuvumbura utuntu dushasha. No, twaje gusanga ubuvumbuzi bwe nta kintu na kimwe kizima buza butanga. Enzo Maresca zana abakinyi uko tubazi, ubazane mu myanya yabo. Ejo it's a must win game. Nta bintu byinshi, it's a do or die. Nituramuka tudatsinze uyu mukino tuzaba dutashe. Stamford Bridge Express nituramuka tudatsinze uyu mukino. Iyi kipe niramuka idutsinze, mbibutse ko ifite amanota 3, yaratsinze umukino wabo bushize, so niramuka itsinze iragira amanota 6, twe tugume kuri 3. Ubwo izabijanye niyo bita Flamingo, imwe izagenda ari ya mbere indi genda ari ya kabiri. Icyo tudashaka kubona hano niki, it's a lose. Tidushaka gutsindwa uyu mukino, even no kunganya ntabyo dukeneye. Ejo rero tuzanire abakinyi uko ngiye kuba guterekeramo hano. Twagiye mwizamu bamwita Robert Sanchez. Uyu nguyu ntabyo nshaka kumuvugaho byinshi, usibye ntabwo nshaka zijya distribution ziwe, uburyo atangamo imipira. Uyu nguyu agomba kugenda akamenya ko tuzaba twambaye umweru, jezi yacu ya away. Abatambaye umweru abo sabacu, ugende umenye gupasa passe abakinyi heza, build up y'uyu mutipe ntago imwemerera kuba ari umuzamu wa Chelsea. Saves sometimes akora ama saves meza, akadusavinga mu mikino tukamubona nk'umunyezamu, ariko byagera mu buryo bwo kudistribua uyu mutipe akatulatinga down. So ndashaka muri defense, ndashaka kubona Colwill, ndashaka kubona Tonsin, ndashaka kubona Captain Reece James ndetse na Marc Cucurella. Ariko bavuze kuko haruguru bavuze kuko Captain atakoze imyitozo kubera arwaye. Colwill nawe yakoze imyitozo ariko itari yose kubera kuko nawe yararwaye. Myane magambo bashobora kuba barwaye utuntu tworoshe, bafite imbaraga zo kuzokina mu kibuga. Nimba bashobora gukina mu kibuga, Enzo Maresca nabatuzanire uku nguku mbashizemo hano. Kandi niba James atazokina, Malo Gusto arahari, ariko Malo Gusto nawe ahabwa inshingano zimwe gusa zo kudefanda. Ibintu byo kumushira muri midfield, ibintu byo kumusaba kwataka cyane Malo Gusto, ibyo si ibintu bye. Bamureke azazamuka mu gihe dufite umupira, mu gihe tudafite umupira Malo Gusto agume hehe, agume hari yarinde izamu
hamwe na bagenzi be. So Cole naramuka atahabaye bazodushiriremo uwo beza bita Chalaba ndetse na Tonsin, ariko nimba bahari bose nayiduhagarikire uku nayihagaritse. Muri midfield ndashaka kubona Moise Caicedo ndetse na Enzo Fernandez. Imbere yabo ku 11 ndashaka kubona Tylik George. Sinshaka kubona umukinyi uhengamyejo uhengetse. Tylik George ku 11 abanzemo akine, nananirwa mu gice cya mbere bazamukuremo, nubundi nabandi barananiwe turabemera. Cole Palmer agaruke ku mwanya wiwe uni nimero 10 mo hariya hagati, ndetse uwo bazabita Pedro Neto, umusore ufite forms zose z'ubuzima bwe udushoreye. Uyu nguyu nawe atubere kuri 7, ndetse rutahizamu uyu nguyu bita Liam Delap abe ariwe uduhagarariye hariya ku busatirizi bwacu, cyane cyane kuko mubizi kuko Nicholas Jackson he is not there. Nicholas Jackson intahari kubera kuko afite ikarita y'umutuku. Ndizera kuko Delap azahaba akaza gusimburwa n'uwo bazabita McGew nibiba ngombwa kuko asimburwa. Uku niko nshaka ko iyi ekipe izaba ihagaze ku munsi w'ejo. In terms of prediction, Chelsea ibitego 4 goals ejo. Ibitego 4 bya Chelsea ku gitego kimwe cya Esperanza, kimwe cya 4 za Chelsea. You guys ndashaka kumva muri commentaire prediction zanyu bimeze bite. Turawutsinda cyangwa ntitutsinda? Turawutsinda ku bitego bingahe? Ngewe ejo ko ndabona intsinzi ya Chelsea. Tugiye kujoininga ikipe ya Flamingo, tugende turi ekipe ya kabiri kubera kuko nayo ku munsi w'ejo ndi kubona ishobora kuzatsinda. Thank you guys for watching. Thank you for supporting Metos TV. If utarakora subscribe, please do so. Metos TV, home of sports.